Ukertong ke Indian National Congress nakhat ar umroi constituency uba Stanley West Rambai ulai lapai ba yaki matrikam jong ka INC bat kanong rembo waireng hakani ke samo election sya ka yeng dor bar thawan ke jela jong snam arja arpulai hadu arpupra katai ke jingya lapai ba jong tei ukertong kalong hayo boy rombong hakano phai si jong ka spotri rompang arja arpulai bat lasakhi lang da ke jingsanran uba GS Chada President ke Umroi Block Congress Committee uba East Nehing President ke Umroi Assembly Youth Congress Committee uba Erwin K Sutnga bat kiwe ki he noyelam bat kipai ba nong kersan Seperti banyak persak mentajam ubahkan ujian tempat bot baru dia asrowi kita hendak gayan yang dia ngom ihap berpenpat je kabut kena baru arlian nang makin wan saka parti kongres ihap bersutu kita berarti lagi parti ibadan juga MPP ibadan juga TNC nang makin yo bersutu berpenpat je kena jadi berpenpat asrowi ki nang bagi wan kai saka parti kongres nak kemencar kehatamnya hati imlang salang kenapa berkenek persak yang ganti gustur jom kubari mu baca kata pengkuat yang berkeren ini kata balik yang pastan ngiyok sekolah terkesur tapi bisa cik atau ada pastan usah cik ngamak syaktik ni ngamak penuh cik ngamak penuh merau ini apa kira cik ini dia kira menjual dia ni dia buat merau apa yang cik joki kajian pentra joki kata kalong nama kisu apa pastan ulami Pasal mulai tanggung Krishna bangi Syakman, dia sekarang baru di dalam kesan, baru di peranam Krishna, kebaikan asam, di kakiman ilok dijor, tim kesan yang pastan, nama berarti ni, kejinjak jom pastan, ipen, ya teruk eta kana, kaba pastan di bosakti, bospen prabot, neda kalian juga kan yang sekarang berpenpraya kabut jadi baru alian. Nang bawa kiruan saka pergi kongres banyak dikinjau ijon ki rumah tiba ipayna apa kedua ingat dijau umat yang pastan ngejau umat apa ieu tang ba tumlong import ieu tidak bersatu yang kita kali kita ngir rumah menurut bentar dengan kuat bersaya ki ubastan udah bayang halor penong tempat lagi doa ke kesan hidup nak bentar jona pengyok pansakri nak bentar paham yang hakim langsung langsung di MLA ke NPP ke UDP ke PDF ke HSPC ke BJP bak ekpat bak usap usitom ujenjar penyagannya ke surat ngadu warambong ngadu berdem samsnam kremle mereka yang kamu kia kuela kiomba live pukralak ladat sanction live pukralak ladat sanction apot RTI kami di pasana bende di kontraktor khandrew khanyumut di beriau jong ke NPP dia kena bisa kakung ke tingpau apot RTI ladat bang kasurok na paya do kulai paya do masuk kampreya tu kubo ibi temen ibang ipo social media iba keren yoba pias dendo yang beriman kami ke surga ke dalam niat sekarang ke mau nomren hadu kom dan mau juga sila surau bro sakino dia kata kasurok ke beli ke sakino kata apa ini sansnen hamkamba energi yang tinggi kalian persia Kim Ken sedap ya loyelo, Kim Ken beri ya loyelo, but kita perlu wet sendal yang kesensial baik. Orang bah tu ke BJP, kapuan bus himata biswa sama, bukan rak sama umur bernama security. Gunung wa ya kata, baru ki MLA, jangka sorga LDA kita berbuat National North East Democratic Alliance dan leda, kasen berlakau himata biswa sama. Apa kajian dalam jangka BJP berhantai kilo kondisi sangkut kima menurut berang sekretir persiap di mata biswasan. Kalau anda di banyak pendek jaga buat halor kaya ke nomor di pendek halor ke hendau ke siap jangki khasi states. Ke hendau ke siap jangki cek pendek jangki. Ya kani la hilang sekasam bala dia ka Bat anda meletak di wan berbentuk, ya kacakar ke joni.
Om ya kejakau asam. Baik ada bidang ailat ke MDA, NPP, ke PJP, ke UDP, ter ngan OIP kalaput. Meghalaya has gone from being a power surplus state to one that suffers from power deficit. Is this the Meghalaya we desire? For ourselves, it's time to speak up about the issues that are hindering Meghalaya's progress. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela